Дагъистаналлу гӏялимзабазе, исламаллу церекхаби, муфтиясу кумекчагӏи, гӏяхӏхӏараллу жал хӏядурал кьутӏиалли физуларил, бугел дажал разиругел, дунъял кьачӏай кьимат гьечӏел, битӏаралда тӏадрекьулел, батӏулалда инкарбугел, Аллагьас къажал хӏинкьиял, хӏялалабги жибготарал, нитлер гӏибадаталдаса кьижи жодор бецӏзарал, Расуласлу варисзаби, гӏилмуяллу бетӏергьаби, нужар гӏумру халалаял, хизанлимал лhикӏал кьиял, ризкьиялда баркатлиял ва нижеги дугӏа гьаби. Мархӏяба, мархӏяба, гьал гӏялимзаби, ислам гӏуд цӏулезул кьукьадул бутӏрул, Расуласлул варес устарзабазул насулайхьу васад цӏураб Дагъистан. Ихуса кӏудияс каранди къарав, кьвайил ва гӏязахабун тарбияш жварав. Муфти Ахӏмад хӏяжи хӏялчӏахъаги дур баракат гӏела Дагъистаналли. Устар Ахӏмад хӏяжи ункъудур сабру, сверухъ гӏаламатлу хӏялрикьизаби, хӏикмат гьабилару букӏинариш дуртл, кӏудияв кьутӏ буяс кьачӏантедал мун.